Hei Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu civil ruata Chief Minister Pulaldu Omahovin Mizoram State Project Monitoring Committee te report soi ho ani Tlaizong le khopui tran hapta chu voin khan chungtlai khuwa man tran ani Mizoram PWD chuan tundin muna kongpui thar available khomin kilometers re sumunga pali point pakhat pariat sial mekani thu antar lang voin khan lok sabha ramchunga in thlan lian arwala buat sainatu one nation one election bill chu chop chhuwa ani voin khan Chief Minister Pulaldu Omahovin Mizoram State Project Monitoring Committee te chu Chief Minister Conference Hall a an thu khoma Lengpui Airport na tho mek an zuina report te tlonglei do mek an zuina report te an ngai thla a tlonglei nor kai an tumna an khai chin na hrui cha chan kha puli vir thailo wanga a hrui in ba chatta ni in an soya film khurle zuala na an chunjom le tur thu an lo soya an man ruate an la khom le photanga nakum January hapta ni na an tho chunjom thei anin beiseya kongero chu engtiklai po kaltlang theya siam ani hek baka hian sarkarin mason na a tho na tur mun rampas nei fel masak atul thu te na tho zo ani nuwa ain kolna lam kalpui dan SOP nei atul ziate an soya Works Department nilawin Civil Construction Works lian an khoina huna harsana chungchang te contractor hun po seisak chungchang tele Project Monitoring Committee malakna alo chakjok theina na ronna dangte an soibok ani meeting a hian puar larin oma IRS retired Vice Chairman Engineer Larin Zwalaral te Member Secretary tele member dangte antel ani Anti-Corruption Bureau din tiratanga voin thangin eruk thubuaya court in thiamlo achantir khesom thumpani aomto ACB ho tu te Akashvani correspondent Anshildanin kumin sangni somni paluchungin eruk thubuaya FIR som pasari andonga kumin chunga khes chin felza chu som pali ani toa khes chuimek som pani aombok ani kan correspondent report ilongai thlang u Anti-Corruption Bureau ho tu te soidanin komin chungin eruk thubuaya kotin thiamlo achantir case pali a oma mi puisum manga mason na tho konga thilfel hlel a oma ni ti hriate chuan an hnena FIR an thelu thei thu an soya FIR thelu du te zinga ziak le chiar thiamlo an ani point thok tu ten an boi pui thei thu an soibok John Vanal chunga Akashvani News Aizawl Tlaizong le khopui tran hapta chu voin khan chongtlai khuwa man tran ani Ecotourism Week tia vuai hi Zo Hill Station khopui trana hon ania Central Ketri Pili Darkal chuak Reverend Dr. Rosiam liana to chongchuan he hun hi aman pueni chongtlai khuwa hian kumsang ni somparu ka tang khan Tlaizong Park hi bul an lo tran toa kumin hian avoi khanani turin Tlaizong hapta hi an buat saita ani heme chungchanga kan correspondent kam chuak ilongai thlang Tlaizong le khopui tran hapta ni ruko chu voin khan chungtlai kwa man chan ani a he huna hian khwajin mi te ta na thlenwam tu thil tam tak bua sai ni a adventure lam tui mi te ta Mizo history mun poimo tak wa tu khopui tran tlang dung fit sanga zaruk chuanga sang kilometer nga do na thuya checking road mumal tak siamani a khambang ching se tak tak le chalmoi tak tak kara checking ti na che tla theidona chungtlai khwa hian khwajin mi te le to tu te tan in ti hlimna carnival store sang sang siamani chungtlai hi kumsang hi sompali khan Mizo historical village of wani in Khozol district chunga omani a Mizo historical village ani angin Mizo people te sun nu le mun lui tam tak mu tur omani le sang pui AIR correspondent Khozol Mizoram PWD chuan tondin huna kongpui thar available khomin kilometers riat somli panga point pakhat pariat sialmek ani thuan tarlang Mizoram PWD ho tu ten Akashvani News Anshildanin tondin huna Mizoram chunga sarkar lai pui scheme le akai noi sang te atangin kongpui tur sial na tho mekania PMGSY scheme noya kongsom ni paruk kilometer zat li so mathui chengwai bel chejanga somthum point pariat panga man tho mek ani thu soin za somriat paruk point pani paruk zo ani to thu an soibok Mizoram PWD ho tu ta chuan nabat loan noya lamlian kilometer zani somthum pali point pani athui chengwai bel chejanga somli pasari point pani man sial mek ani thu soibokin he na hi za somsari pasari point pakhat zo ani toa PM Divine noya po Bambuling Road pani
kilometer somnga pakua thui siam na atan chengwai bel cheza mu ani to boka he na hi za somni paruk point pasari pariat tho zo ani to antia Central Road Fund waya lamlian panga kilometer somriat pakua point paruk pahnia thui sial na atan chengwai bel cheza thum pahni point pathum an mu thule he na hi za somsari pariat point pathum pahni zo ani to thu an soibok ani Mizoram PWD chuan National Highway hi kilometer zanga somkua point pahni pakua thui an enkol meka hemi a hen kilometer somsari pakua point pahni athui cheithatna tan chengwai bel cheza somruk mu ania na hi za somni pariat zo ani toa State Poisa Plan Fund 5054 noya kongpui kilometer zanga somriat athui le State Poisa tho 3054 Mizoram Road Fund noya kongpui kilometer zathum somsari pakhat point pakua pahni athui cheithat mek ania tun thal chu nge zo mantum ani John Vanal chuanga Agashvani News Aizawl Voin Khan Aizawl Municipal Corporation Board of Corporator chu Aizawl Mayor Pularin enga sailo kai hruaina hnuaya an thu khoma he thut khoma hian local council thar pahni Bongkon West Local Council le Tlangnuam West Local Council te in dan na tura rot na pom ania Aizawl khapui chunga lir theida na fel fai jok nei ani theina tura ruahman na parking demarcation siam rem rot na po pom ani bok voin thut khoma hian pulal ring liana executive corporator cash and account chang tu chuan AMC budget chungchang soin kumsang ni somni pali somni panga AMC sumruwa manzat ennon chengnuai sing khat sang khat zanga somruk panga aphar chu corporator thu khom te hian lungrual takin anpoma kumsang ni somni pali somni panga AMC sumruwa manzat ennon hian sum apanga ruwa mansa chu chengnuai somli paruk point pakua bialin akhum ani voin ve khan lunglei municipal council board of councilor emergency meeting ko ania chan mari veng lai le electric veng local council huam chunga Christmas bazaar siam remti ani LMC board of councilor December ni thuma thu khom chuan lungleya Christmas bazaar siam lo ni se tin a lo rel to a hei hian soi sel a hlo hle ani DAO complex a motorda na zong chu thom nozornan man ani in stall saksa chu cheng sang rukten hral ania he poisa hi DEO office atop tur nge Mizoram sumbo malut tur ti ero hriat alani lawani LMC BOC meeting chuan mipui tamjok huap zole thatlan na jok turnia an hriat awangin hun tepter to hlema se heng local council pathum chanmari veng lai le electric veng huam chunga hian local council in andu chuan Christmas bazaar an siam arem tile hnoa malak dan tur le sit ruwa mandan engkim an kuta da ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ania AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in te Chanchinthar hi ngai thak le chiar theyada ani naktuk jingdar sari le achan ve Chanchinthar hi puan le ani ang Akashvani Aizawl Regional News Unit buat sai kumsom sari pangachunga India dan pui chungchang soi hona chu naktuk dar som pakhat le achan ve ti chua ani dona India dan pui constitution chungchang soi hona hian government Mizoram Law College principal Dr. Esther Changte ICFI University Mizoram Political Science Assistant Professor Dr. Lal Engkimale Gauhati High Court Aizawl Bench Advocate Pujemal Somzwalawan Chongten India dan pui chungchanga mipui ta hriat tur poimo tak an soidon ani Voin Khan Lok Sabha ram chunga in thlan lian arwala buat saina tur One Nation One Election Bill chu chhop chua ani Union Law Minister Arjun Ram Meghwalan House Constitution 129th Amendment Bill 2024 le The Union Territories Laws Amendment Bill 2024 chhop chua tura aron soi hon chu eptulam ten vote langeya thutluk na siam anrota bill chhop chua du lama vote jani samruk pakua atla a adu lo lama vote za somkua pariat atla ani I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India. I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 further to amend the Government of Union Territories Act 1963. Eptu Party, Congress, TMC, Samajwadi Party, DMK,
Chief Sena UBT CPIM le adangten bill te chu India dan pui ruang am beina ani tinan do dala Joint Parliamentary Committee in Alauzir chian le photura an hne na hlan an phut ani Bilpulu tu Arjun Ram Megwala chuan Eptulamin India dan pui ruang am beina anga an soi chu an hol saka ama ero chu bil te hi Joint Parliamentary Committee JPC a hlan turin arot zui vele ani Chanchinthar puanti top main Chanchintlang pui Chief Minister Pulal du Omahovin Mizoram State Project Monitoring Committee te report soi ho ani tlaizong le khopui tran hapta chu voin khan chongtlai khuwa man tran ani Mizoram PWD chuan tun din huna kongpui thar a viable khomin kilometer zare somnga pali point pakhat pariat sialmek ani thuan tarlang voin khan lok sabha ramchunga in thlan lian arwala buat saina tur One Nation One Election bill chu chhop chhuwa ani chu tizong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani